28 april is de Sadie di Sardegna, de dag van het Sardijnse volk. És una data simbòlica, com el 14 de juliol a França. Pocs anys després, de 1789, la Sardenya, com la França, va viure el seu intent revolucionari. Su 28 aprile 1794, Caspeddu zarempella ontras administrazione sabauda e que caça lá fora subjurei e todos os revolucionários estranhos. Este episódio desencandeia outros. As revoltas locais contra a carga fiscal insustentável transformam-se em revoltas antifeudais que se propagem por toda a ilha. Alle sozialen Klassen sind involviert. In Städten und Dörfern stehen Menschen von den Reichsten bis hin zu den Ärmsten der Armen, der ganze Gemeinden vor der Entscheidung, welcher Seite sie folgen. Face à cet élan révolutionnaire croissant, la famille de Savoie et les forces sardes, qu'elle légitime, retrouvent leur unité. La Revolución Sarda conoce su derrota final en la represión del otoño de 1812. Ancak bu yenilgi siyasi, sivil ve toplumsal ilerleme hedeflerinin önemini azaltmaz. عشان هيك نحن بنحب نكرم هذا اليوم ونقول ساداي دي ساردينيا. Buona Sardegna!